Ingat ulun tuan almarhum Abu di Paluh Gading. Ketika beliau mandang udip, newo bak saboh ketika dari Bayu Aceh Utara bersama Tunku Faisal Hadi ujung belah. Piyuhlah bak dikurukuh bak saboh kedai kopi JP. Tengah-tengah JP ne pegah haba Abu Paluh Gading. Dan nekun bak haba gomnyan salah saboh haba gomnyan nekun bak Tunku Faisal Hadi ujung belah. Tunku tanya lam udipnya bek tamu tabiat lagi tabiat asih. Gu Faisal Hadi hanam kau. Gedanya mbak Abu. Kuban maksud Abu bek tamu tabiat lagi tabiat asih. Tu pegah. Anu asih watelahi bak ma dua nu lehen. Imu en i samping dapu, imu grup-grup, imu wawa, imu imu com-com, imu en keroy. Wate anu asih nyen rayu. Icok lepo ibauli, irumpok sikrek tulung bui, imuyuh demi tulung bui nyan toto mati. Hana tingat nyamun pat tinggal, hana tingat nyamun pat lahir, hana tingat nyamun kupanim en wate ubut, tapi wate rumpok sikrek tulung bui, imukap toto mati. Tanyo bek menan. Artinya apa? Tanyo terkadang saboh gampung tinggal. Tanyo terkadang saboh gure bak tabut alihba. Terkadang saboh SD pada jaya kuliah. Terkadang saboh kampus bak kuliah. Bek uronyo gedanyo ka sukses. Dia sukses gedanyo sukses. Bek gara-gara tikrek surat hanaruh kanyo teken karu. Bek gara-gara saboh lampu hanai bitipat bak ganyo pakai. Bek gara-gara saboh organisasi hanai boh tanyo ke bendahara pakai. Bek lagian. Ingat jamun pat tinggal. Jamun tajak kulangan tempat Allah pinai tangen ji. Nah kau pui hana hek bataja. Bek uronyo ketika hana merumpok hana sabewu karu dengan gara-gara masalah sepele tersebut. Bek tamu tabi'an lagi tabi'an anu asih pesan almarhum Allah maghfir lahu Abu di Paluh Gading.